Yang simpan na. Ang koy guna. Baro ka. Ini program ini inaugurator sini sar musang boboran joniang sini Zubras gabah mono pawat no ya pabu Chief guest owner Opunia kolo sini chief guest musang Rajas Tripura EM Fishery sini takuk Zubras no ini pawat no ya permai koi jago Zubras dia dona pore taras case sini EM Fishery sar sampai Omni Daparma Sport and ICT sini musang sabo omolda jago sini honorable EM Soil sir Sport and ICT hadiseng ya pakro ka kambay lele sir honorable EM TTRC sini musang Rational halano bini power tel no yapana ni bai koi jago sini sano hadiseng ya pakro kambay lele lagi seng bahe ya pakro ba kambay lele Balakan hambai sini sano hambai next kuno nong kisari gara de ana sini mungkai di sandiwala sabdisoni di pura passing matia parangkai podopara tini je power tila bakman ini bumung botong na an bumung tonggo tini mamang khang bom hai ma tong je ob thaki sing kri brok jatin jatang di sana ning binyorbu thungni sama kacak ini giristi rok khajana tong bu kisa klai maka bini bagai bu sing culi kata bu taman kuk dah nah mo sini agriculture ni dia tahu samtang sektor sana rong no belak hambai maru sunu kok sai tini khorok busuk borok rok no bagja khna power tila ini bagja khairo nalai tole gon na jaglia motamoti tole tongbu besar bang na ini jem mo mane 12-13 ta moton ngano 12-13 ta moton bagja khatin jot oke mane bom hema tong khatutung da khatutung ha tong thoka ini oro chini PU agri ni hoite wo chung 14 nose tractor
power tiller jong boro tinio no bakha chini uklo no joto no bak jaka beneficiary ro joto haimeya tobe motamoti phaika porono jong already distribute khapaika belai no hambai chini logo chini ARDD fisheries activities road and sports ni executive member chini logo to MDC Ganesh Devarma chini zonal chairman chini former zonal chairman Warendra Yang chini sub zonal chairman joint chairman ni chung joto ro present tongno chini beneficiary ro tini chung joto mane kansaka tractor total chini soita subdivision no chung pray 57,50,000 ni power tiller baka total 46 nose chung already chini power tiller distribute onka এই জায়গাও chung subsidy যেটা চিনি তরফ থেকে 1,25,000 per tractor subsidy chung dikha government तरफ चिनी ADC government तरफ अब ही केनो ती spray machine आके चिनी tarpaulin और को बाजा काबर तो फ्री